Hello, you guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Sello. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course, to make sure that you do share this video, guys, with ritualists all over social media, giving out people on the streets money in exchange, whereby their luck is reportedly and allegedly mysteriously taken away from them. You guys, we have seen the likes of TikToker Ali Boy and Dr. Prophet Tsepo and many more these social media people giving out random people on the streets money, you guys, and people have speculated and accused them of being ritualist, you guys, who steal their luck, you guys. These are dire consequences for people who take the money, you guys. So ritualists are actually on the rise in Mzansi, you guys. We have seen a lot of them coming out on social media where we spot them on the streets giving out the needy money, you guys, but there is a real big motive behind them giving out random money, you guys. Now this particular one TikToker gives out signs to spot if someone is a ritualist and wants people to be you know very wary of these signs, you guys. Up next, I'm just gonna go ahead and insert this full video, but before I do that, to make sure that you do engage your thoughts with me in the comment section, and of course don't forget to subscribe if you haven't yet done so, and also make sure that you do share this video so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Thank you so much for actually clicking and deciding on watching this one. I'll see you in the next video. So how to spot a ritualist? But anyways, yeah, ke dirile research yana ka ennyane so ke tlo fa bonyane bo ke neng le bona today. And let's come put her jwang. No. So number 1, motho wa fana ka tšhelete o no tsamaya a nyaka di stranger or yeah, a ba fa tšhelete, yena a ba fa tšhelete ka mokgwa o ba tšela mahlatse. So number 2, o tlo ba le ditšhelete tše dingwe tše dintšintši, a ba le di-business tše dingwe tše dintšintši, a ba le dikoloi, a ba le ntlo e kgolokgolo or dintlo tše kgolokgolo, e fela se be le bana. Even if e ka ba ka couple, e kana ba ile ba bidi gona se mara ba se be le bana, o ya ba motho me-1 ba se be le bana at all. Number 3, motho wa gona o ne ntlong e kgolo, o ya ka gagage o phela tlhobotse dieta, a apare dieta ka ntlong ya gage. A rate dieta gantši a ke no e bea so maybe a ka apara dieta ya mmerekong mo a gapeletšega a apare dieta. So number 4, let's say o girlfriend ya motho wene, so motho o ne le ntlo nngwe apartment somewhere, yena a robale ka go yona, mara o nyaka gore wena o robale ka go yona as a girlfriend. Yena a ka se tlogela robala like motho le gore wa go dropa wa go tlogela o tlo go tšea go sasa o yeah, mara yena a ka se robale ka go yona. Number 5, o ne ntlo kgolo sharp e botse, but there's only one room e leng gore you're not allowed gore o tsena ka ga yona. Ka morewe like bona ai e phele kietša gona le motho a tseba gore ka mogare go dira eng. Ba bangwe they differ though, ba bangwe ka mora gona e gona monyako gona o tlo bulega wa hlama so ka mogare ba planta mehlare ba dira eng go go botsana ka mora gona ke e botse soke, mara ka mora gona like go e bona a yo fintola gore tsena ka ga yona. No, ine se rate man ya ngusha yeah. Number 6, maybe let's say ke ya monna ritualist ya gona o ne ditšhelete o ne everything, mara there's only one problem, ankge magwafa kore ankge le gwafa o tiputše gore jwang motho a ne ditšhelete a ne everything, mara go nkge le gwafa a tlo le roll on at all. So yeah, ke sa le go ya go nkga le gwafa. Ba bangwe meriri ya bona like moriri wa gona o ne phelo tlhakatlhakane so a ka se tsogola o kamile, a ka se tsogola dirile moriri mongwe so wa gona o nyentšha ka mokgonyeno mongwe so yeah, ba bangwe ba so. And then as for ba basadi ba bangwe ne ke number 7, so ba bangwe ke reng ba ima but a ba be le bana, like o ima daddy miscarriage, sometimes a ima gana go nte e golang ka mogare ga gage a se ngwana.
So yeah, motho wa phela imile mara o ka se gola mona le ngwana. Number 8, ba bangwe ba bona ka ngape o thoma go ba le funeral ga bona motho wa popa like e ba tšhelete ngwentši, and then bontši re no ba le ntho la ono ra ke tšhelete tša di what di tswile di tšhelete tša di insurance what ba bangwe that's not the case. Then number ke tla number ma le ke le bala number 9 ritualist tše dingwe yena every year ga bone motho a tlhokofalang, especially motho le gore close le yena motho le gore morata every year go ne motho a tlhokofalang ga gago ene o fetša go tlhokofala ona ka mokgo gore still ditšhelete tša gona o tsa re keng the more ka ga e ba tlhokofala the more o oketšega di-business di gola le yena zaka e gola, right? Number 10 a e kgonege gore mara ba fapana ritualist ba bangwe ba di ya ka ngwaga. Motho wa gona gantši every year o hlaba kgomo o kana hlabang but santja invite bathunyana ebe o ka re o no le modironyana so okay every year le go se se gore kwa le go butša o ya ko motseng o ba re modiro ona kwa eng a o ne le lebitšo la nete gore ga botse modiro kwa eng ba kana ba re ditebogo ambile ba tse gore ba feditše ka wena so like mara every year ona le modiro ba hlaba something. Number 11 let's say kwa monna every month wa nyamalala maybe a nyamalale for a weekend 3 days nyane and stuff ganti motho ile ka wile ko drink tša gage maybe ba mba ide ka kgwedi ba mba ide ka big I don't know but ba fapana go nna go gore ba no nyamalala phone ya timiwa go ne motho a tsebang gore o ile kae. Yeah. Number 12 motho o rata basadi is taba tša gore o rata basadi no ile taba tša gore lo tše di motshwereng di nyaka basadi ba gore ba di kgone go tšea di memoya eo and what eo motho o ne le tšhelete and stuff mara o ka se mona nyetše o ka se mona tše re girlfriend a introduce ka gae nope yena is either every week or after every 2 weeks after kgwedi wa change di girlfriend di a fapana. Number 13 ya mafelelo again how can you tell or let's say maybe ke boyfriend ke ritualist a robale le wena like no sexual intercourse but gona re ba lena mpeteng wena every day ile especially bile go le di dating so okay wa bitša no itla wena go dating every day yena go nyaka go prefer wa tla wena wa robala then noga ya gage or whatever ya gage it fits mo going mading a di period and then yeah. Oh, number 14 o tshwanela mafelelo. Number 14 ke tlo go tšela ya gore ritualist antši di ex tša yona di go tshwana like let's say sala ba le mothoki if motho o tlo tlhokofala ba re no go ndira motho a no re a robetse and then a hlasa tsoga go sasa le ex ya le yone tlo goka yena tsela eo like the very same way ka mo tlhokofetseng ka ona if ke accident ka mo ka tlhokofala ka accident if ba re o no ba le infection ya tswa di what di kae di private kae go dira the same le ka o mongwe so like yeah it's all. Number 15 ya mafelelo engwe ke kwileng gore o gona ba le sethembo motho ona a be le sethembo and then di video tša ka nkere na sanga ka re kerela motho ke ra le intelligent ke no ba loje le gore nna ke di kwile like ke no ba ke obana ke botšiša ba ile gore ba tseba go fetana so ba ro ba le sethembo sewe o tlo ba le mosadi mongwe ka sebele bana ke a tsore na le mang a ke re le yena thank you ba ro tlo ba le mosadi mongwe ka sebele bana ba re yalo a se nna le intelligent le nkwa ga botse. Thank you.